Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usalli sunatan yaumil fitri raka'atain ma'muman lillahi ta'ala takabiru bauliya nanggo fatala doain kita Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajhitu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan ma'anan musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika wa umirtu wa ana minal muslimin. Maka dari merasa kabiru itu wa qad ta'ala subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa wa'alaikum kabiru itu malu dua imam Fatihah, malu dua imam mau abuju, mau bismillah, mau Fatihah, mau ayati, mau ruku, mau itidal, mau antara dua sujud. Mantap Allah boleh mereka ini mereka kabiru lima. Wa boleh kontolan teman lu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa alaikum salam takabiru lima malu lima muka Fatihah malu lima mau bismillah mau Fatihah mau ayat mau ruku mau itidal mau sujud mau antara sujud ulaya tahiyatul akhir lafadil tahiyatul awal. As-salatu jami'atan rahimakumullah. As-salatu jami'atan rahimakumullah.